Malo lelei and welcome back to PIKIPIKI HAMA KAE VAEVAE MANAVA Tongan Language Project. Mawhiawhia he ahon ke kau whaataha pia mo Siaosi tui ma, pia mo e whanki mokopuna koe ni. Pia te mautano ahon I whikaaki pia mo musika, pia mo e ako I e Siaosi ki ne whanki mokopuna ai Hiva whakatonga. Ka ki mua ia te mau whawheloa ki atu mautol, pia toki hoko atu e ai pōtara noa. Malo apito Siaosi pia malo e lava mai. Malo apito Yvette, whawhitai peke o tua mawhi tau lamaha o ne whai magi Taufateau. Tau au sia mai pong whakolo koe ni. Whiwhialahi apito mau ki whamiri ke mau kau magi proklama rea whatonga. Paka hoku hingoa ko Siaosi, papa Siaosi tui ma, ko tau ni mau aini. Ko ki hen mo Ariela, ko ne tau kaha aini, pe mo reo tisia tui ma, ko no tau tolu aini. Malo lelei ko kuin ngoa ko Siaosi tui ma, ko Taufateau ni. Malo lelei ko kuin ngoa ko solo nai ma tui ma, ko Taufateau ni. Ka maha o saki ke tāno mai Siaosi he ho'o ka mata koe ki ke ilo koe ke peneanga whewheho mananga koe ki he musika mo ilo koe o ke tale niti ki he Hiva. Malo apito Yvette, koe ai ka mata pe ku manako I he musika, maha ka mea whawhamiri pe. Talo pe ku tupake I api, mo kusio tangata ki ki tā, au ne ngau aki pe whiawhkotoa pe, ai ko ne malolo mai pe me ngau e ku hao toi ne ki tā o Hiva. Haka mau pe tuku pe whoke ka mau whai manaka pe mau po ala pe ki ai o ngau e mo hao e pe o ngoi aka o ku manako he musika mo e ala ke tā mea rea mo e familia pe. Pea ko ilo he tainimi o ku ke lolotonga whakanga tāmaki he whai Hiva he Siaosi. Pa tāno mangi ho anga ko ho teu koe ki he ngau e koe ia. Koe ngau e fuko ia whai Hiva koe Siaosi kakaki ngau e usisi. Koe ngau e lahi te nofo teu e te u Hiva whotutu e ngā Hiva ke lotu mo e hango e whao e ngāi sāmi ke ngau e aki. O te pau peke te whamoreka ki taim ki te nofo i apo teu mo e whanau. Pia whatokon mai pe whanau e taim te whaua whangi Hiva ke lotu. O nao mau te ngau e whataha mo nau tolo nao Hiva. Pia koe whiawhia pe te mau mai mo e whangi whanau ko ni. E koe mea te whito pe e ngau manako e Hiva. Koe tumutumu pe ngau he lotu. Ke ngau e ake he ngau e whangi whamiri e whiawhi api. Ngau e pe whangi Hiva whalotu whakatonga. Pia pe whuki he ngau e koe ki he Siaosi komunio. O ku tokon lahi au pito e ku kau whataha mo e whangi whanau ko ni. Ke mau ngau e whataha e ngai ngau e pe. Malo Siaosi. Siaosi, has Papa taught you some Tongan songs? Iyo. Iyo. Okay. And what do you like about it? I like learning Tongan language. Okay. Fantastic. I love that. And so, Naima, has Papa taught you some Tongan songs? Iyo. And what do you like about it? I like spending time with Papa. Oh, lovely. Okay. So, I think we have a song. Siaosi, I'll go for a Hiva. Ko ia. Nei te i whanau. Ko mohe a bebe, ia? Nā kusai ke mai bebe kau, kai te e Hiva ia kau leka.
ke lotu ma pe ke tupu. Malo. Siaosi, do you have a question for Papa? Io. Okay, what's your question? Why does Papa always play the guitar, keyboard, and piano, and ukulele? Okay. Ako ho fehu ia na Siaosi me mogopuna. Koia, koe me lahi pe koe te manako pe koe ke musika. Na kai fuki pota unga mea koe ni. Kaka ku whemau pe ke poto ko alfa tau mai ku kulere. Hau po wa ko ta kulere whemau pe ke poto ta gita ko alfa tau mau ku ke ta tala we mai ki poti. Ko sio pe ka ki poti mai kakai ko alo. Fatau mai mo ki poti ke wako pe. Ta to lai pe ki poti ka au e fotutu e nga e Hiva mo faka Hiva ke nga ke e misa. Yo, kako e mea pe ko sai ai ko e. Ko mea lahi pe ko nga pe ke helotu. Toki timu ai pe nga Hiva kalapu mo nga Hiva e lai mea ke tenga ko e tumu pe e ku nga e ke helotu. Kako fa pe ala mo fa mo puna mo fa nau. Ona manako pe nga na taleniti ke helotu. Ai go tapu ke pehe ke mako he ta ki poti pa ke frata ko ki poti. O fefe ho ako I goe ke ilo ko e ai ta pa ko ki ta pa ko kule. O ko e ongo pe. Io, ko waka ka ki poti ko e ongo pe. Ah. Ko ha po kumkumi pe o lomi pe o kamata pe o ako pe ai. To kon me pe ni ke fai noi no me ngai me ano. Ngai kono setup ko e ki poti ke ai me ke ka ko ya ata ya po fatau pigi poti o kum yo pe ma wa pe Malo pizza sia. Ako tala ni ti mon pe a awa musika. O ke ai pe fanongo ongo pe o ako ko e musika. Malo pizza sia si pe sai pe ke tala no a mai ki he fonga go ke ngao e aki ki ako I go fa na o ki he Hiva Tonga. Malo pito Yvette ko fefia pito e ma e fa mari ko ni ke fa no ko e lo ngai fa na ko ni le fa Tonga pe ko Hiva fa Tonga no mana ko ki ai ka ku ai pe no ki tai mo ki fa ngata ai ra ki be ko na fa e ko muri ka no fo mo ne o ma to a no to ki o mai pe ki happy e tai mi tu ko ya ko pe ko pick up na to me ya ko ka ku fa ngo fu pe ku mau fefia pe ke mau nga ke fa ngi Hiva fa Tonga ki ono a ko na to lu ke tau te fitu ke tai mi fia mo family fai mau ki family e fia mau nga ke le fa ngi Hiva fa lo tu pe ke to ko ni pe ke mau kau fa ta pe fa family e ho a e fia Tau ke pehe o mahau inga ke tau ke ako I ki whanau e le whakato. Pe ana ke ki lawe no pe ki ai ane nai ka aki mo ako I goe ni ho whanki moko puna e le whakatonga. Ne ongo koe na whae koe muri, tau ke pe whanki whaingata. Kau ke whima ke toi ki wahe mai ange he whaunga koe ia ke ngau aki I he Hiva, mai whanau. Ko ia, hanga be ko e mea na kulawe ke ai mi moa. O whaingo fōpitu ke maungawe ke leonga ne whaingata ka utau pe whangi Hiva maa pe whaingo fōpe ke naulawa o Hiva taimini. Aiku o peong te toko nilaha mai pe whangi filimi video o kuurea whatonga. Hanga ki ko sonaima. Mana ka pito he sio e kau ki Hiva e kau ifi koe e World Cup koe na e toke osi. Mana ka pito ki ai paku pika pe ia ngai rea whakatonga mi ai. Ai tokoni au pito ke hene rea mo e whenga pe taimlahi e ango e Afgana tore whangilot whakatonga ke he lotu kai whangilotu maa pe pau kamata pe ke nau ango e lotu ke taimi mohe. Kau tokoni lahi au pito pe mo e musika e whikawaki mo e mau family wai pe ke mau ki Hiva pa mau toki awate mau family. Ako ia pe. Malo pito siasi. Ke mau peke whawha Malo atu ke moto Siaosi te pehe ki whanki mongo puna ke Siaosi Junior ke Solonaima pehe ke Ariela pe mosia na e kau pehe tau pōtara noa
Koe whamalo at peho mō taimi, pia mo teo nahi na e whai ki he bokalama koe ni, Pikipiki Hama Kae VAEVAE Manava, ki he poupoua ai lea whatonga I New Zealand. Malo a pito mō lava mai.